Hello YouTube team! Boss, pasensya na, nagka-mainda. Okay na, Boss Junior. Boss Pawik. Puro pending pa kasi mga boss, mga pending pa kasi nila friend request. So di pa daw nagkaka ay kita. Oh, live ang game. Pending pa, nagluloko din ang siya ng mga boss. Di pa daw pareho na nag friend request pero di pa nila na-accept. Dapat talaga na no, ginaruan na ron ng address bago kita mag-start. Next time, next day para less hassle na ito, no. Medyo nagkaka-problema na kasi pagdating ng friend request. Dyan na. Na-accept na, Boss Junior. Boss Pawik, na-accept na. Pending lagi hapon daw. Kasi nga natin doon ang mga boss. Live ang game. Oh, Ma'am Joyce! Live na live. Samsonite, hashtag Samsonite. Sige, kung okay na ka mo Boss Junver, Boss Pawik, pwede lang mag-take din, igla-live. Boss Junver. Okay na boss, nasa kay Boss Junver. Boss, lahat mo load, gapon ako. Boss Junver, imo Boss Junver, ano mo nga rin na Ronin? Ano nga rin na Ronin? Nagkakaproblema kasi ng Boss Pawik. Playing na. Sige, mag-watch na kita. Adi na, game 1. Game 1 na mga koys. Paro-Paro G versus Pablo Escobar. Bang! Pantay! Pantay na pantay. Okay, check kanin nato ng team. Kan Boss Pawik. Basic RBT versus kan Boss Junver. Plant, Dusk, Beast.
Okay, this is now, ano na, official na ni Boss. Game 1. Check natin. Plant ni Boss Pawik. May full health. Pareho ra may beast, so yun ang check natin kung yun ang pinakamalupit mag-beast. Borak versus Canlapuas. Magkakapaan to, magkakapaan ini mga boss. Pareho ra playstyle. Check natin ang dash ni Boss Junver. Naka-champ, disarm, ivory champ, critical escape. Dito ni Yamato, aduwa. Boss, sunod, bukta terapos pa. Sunod. Baka nakikita natin, mga pantay. Waray Yamato, waray Diado. Okay, Boss Linon. Borak versus Canlapuas, mga boss, para mga yan na pala nagkikita. Magkakapaan. Best ni Boss John Ver, pure. Hindi pa nag-start. Hindi pa nagdidigang. Siguro pag matapos na ra uyag mo, siguro makikita na ng replay. Poison team, tank ni Boss John Ver laban na Poison team, Poison ano, Yam. Ni Boss Pawik, same style. Elimination game, mga boss. Kaya mag-start, ano? Siguro inuulat pa matapos ang nirlaban. Nag-iinit na siguro ang duduwa. Init na. Ano na, kumusta na nirlaban? Di pa siguro natatapos si Ramo. Canlapuas o Borak? Oh, game na, start na. Round 1. Round 1, magkakapaan pa yun yung mga boss, magkakapaan. Sa akin. Di rin pwede kalaban ng Alexis Oset kay amo ni pinakamalakas dili. Akat Balogan. Tama to, Boss Linon. Boss Leon. Pareho nag-escape pa round 1. Pareho nag-escape. Okay. Kawat. Beach. Nice defense para kay Boss Joe. Okay. Pareho may energy. Kay Boss John Ver. Kay Boss John Ver. Pareho 3-4.
Dapat masustain ang plant. Dapat masustain siguro ang plant, no? Pareho ra waray Ronin, waray pan-combo, Boss John Ver. Pareho nag-escape. Round 3. Banat na, Beast. Let's go. 1 down. Nice play, tigakan Boss John Ver. Reptile. Termi combo. Good pumpkin. Round 5, mga koys. Another combo, tigakan Beast ni Pawik. 2 versus 2, pero may damang energy ni Boss John Ver. Nakakumbon Beast. One versus 1, Beast. Makikita na ako dino. Nice combo, nauna ang Beast ni Boss John Ver. Goodbye, Boss Pawik. Paalam. Nice try. Congrats, tag. Boss John Ver, Canlapuas. Barangay Canlapuas, representative. Okay, ulat lang, Boss John Ver. Next kita, game 2. Okay, game 2 kita, mga boss. Nice game, Boss Pawik. Boss John Ver. Boss Casper, kung nakikita ka, game 2, game. Kay Boss. Boss Linon, ready kayo na, Boss Linon? Game 2. Send na rin ang address, Boss Linon. Okay, yan ay ready talaga, game 2. Pasok, game 1. Mainit. Same guild ka na tutuwa. Sige, gano'n talaga eh. Baka di kaya ako magtapo. Boss Linon, Boss Alexis, ready ka? Boss Linon versus Boss Alexis. Mga boss, ready ito, pantay na pantay ito. Ha? Single ka matulog? Okay na ito, talo-taluhay na lang ka mo. Ano yung guild? Ganun nga yung guild. Anong nga rin yung guild, mga boss? Shoutout na, bahin tarig pa na yung scholar. Boss Alexis, send the laro ni address. Ha page, send the laro ni address.
Message. Stale fish, you get mga boss? Iba. Stale fish, baka naman. Bakit ako pa-sponsor? Angaran ba stale fish? Okay, nagsindaro na address. Kung magkagay ka may, kung mag-friend na mo, i-follow na lang ko na iyo, ano yung masinda ko ron yung address. Kung magkagay na ka mo, mag-friend request na lang ako, pero i-gadlot ako. Okay, para makita tan replay. System control na address mga boss. Labanan. Magkaribal ka mo, Boss Linon, Boss Alexis. Okay, ginad na ako ni Boss Linon para makita ta. Pending request. Okay, Boss Linon versus Boss Alexis. Ano yan? Okay, sige, nakikita na naman ka mo. Boss Linon, anytime pwede na ka mo maglaban ni Boss Alexis. Anytime pwede na naitikangan, game ko. Kung magka-friend na ka mo? Kung magka-friend na ka mo ni Boss Alexis, anytime pwede na ka maglaban. Game 2 mga boss, sa mga bago nakikita, game 2. Offline ni Boss Alexis. Boss Casper. Tagilid mo, di ba, Boss Linon? Boss Casper na lang. Kung okay na iyo. Sige, okay na Boss Linon. May Boss Linon. G! Okay, anytime pwede na. Pero magka-friend ka mo daan. Awa din na tek-tek. Ano na, Boss Linon? Ginan Chikawad, Pondisa dito. Boss Alexis versus Boss Linon. Game. Okay, kung anytime, Boss Linon, Boss Tek-Tek, Boss Alexis. Okay, pwede na niyo tikangan.
Nakatigal na ang boss Linon. Okay na, nagtigang na. Game 2. Mga boss, Bartilius versus kayo na magaling, sad face. Ayos yung mga araw mga boss. Okay. Boss Linon na may na double discard team. A double bag. Yan yung double discard, double bag. Versus kay Voltstick Alexis. Simple RBP. So, Hino. Check natin ang plan ni Boss Alexis. Mayam. Bidins, Disguise, Digital Bite. Abyss ni Boss Alexis. Single Combat, Night Steal, Ivor Stamp, Nutcrack. And syempre, Terminator. Diba? Terminator na may 46 speed. Mga boss. Laban na disc. Boss Linon. So, Hinon Yamado. Hinong Yamado. So, feeling ko mas... Di ko mayaya kanino ba? Hinon? Discard. Mas Yamado ang discard. Pero front discard ni Boss Linon, diri Mystic Rush la. Pantang na niyan. Panikaan nga bago. Budget mail nga double discard. Afford na ito ni Boss Linon. Nag-start na. So, puro nga lang tayo hinalala niya na. Pero interesting nga din nga kan Aqua ni Boss Linon. May 55 speed. Tail Slap, Shipwreck, Sugar Rush, Risky Fish. Pero, pwede na, pwede. Diba? Budget team, double discard. Ayos yung line-up, ayos. Hindi na ka makikita. Okay, tikang na, round 1. Kombuhan dahil ni Boss Alexis. Night Steal, nakawatan, waray makakawat. Nice sticky go. Discard. Discard na naman ang Bidins. Round 2. Nag-skip ni Boss Alexis. Mystic Crash. Round 3 na? Round 3 na? Nagkakapahan ba? Babasahin. Mind games. Nag-iiya, round 3. 1 energy. 13. Naglag ba? DC? Di ba na ako dire? Mahila talaga na mag-isip. Iba talaga at mga palitok. Magkakaalaman. Magkagidla ka mo. Champ. Medyo... Uy pa, discard. Oy! Nice Nutcracker. Discard. Sandal. Nagkakapaan ng magkagilid. Magkaka 2 energy, Alexis, Boss Alexis, pati Boss Linon magkaka 3 energy. Next round.
So medyo diado nga di Boss Alexis. Di rin makakakumbo. Pero yung Boss Linon makaka-discard. Plus may attack up pa niya, Aqua. So medyo nagdidelikado. .46 speed ang Derby, mga Aqua 55 speed. Paano? Paano ni mo i-raimuon? Magbabasahin ni cards, magbabasahin, ano? Pero may attack ka pa na, no? One turn, kaya ba one turn ng beast? Gahatag na lang siguro ni Boss Alexis sa niya beast para preparation kaniya Termigad. Kasi wala energy Boss Alexis eh para para yung Termi makakombo. Yan pa. Nag-isip pera, babasahin pera isip. No cards, discard. No cards si Boss Alexis. Round 4 pala. Di ba? Nagkakapaan. Yun yung Yamado. Discard. Yamado discard. Medyo naalanganin ni Boss Alexis yung beast. Anak ko may attack plus may attack up. So kayang-kaya iguan. Maiiya magtira. Iba talaga mga matatalino. Maiiya labanan. Naglag. Pa-suspense. Sino ba? Ano na, Axie? Tapos na ang laban, pero medyo nalalaga itong stream. Pero tapos na daw ang laban, pero itaunta. Di ba ito parang mo rin mag-dog? Ano na Axie? Maki mo pa? Sobrang intense ang laban mga boss. Hindi rin na matik ni Axie Infinity. Pero naglalive pa ako. Ayun na talaga Game 2 pa-suspense. Sino daw na nag-dog? Kakabaan. Normal lang mga boss. Medyo mahiya. Kita mahal ko rin yung nagdaog, ano? Mapaisip kita kung nino eh. Pag-inay, Boss Alexis na nagdaog. Termigad talaga, Termigad user.
I-close lang yung mga... Okay na. Boss Alexis, tapos na. Tapos na, na-close na. Pahiya! Inuwag dog! Inuwag dog! Okay, kasi talaga replay. Replay para sa replay na lang. Amazing job. Wala, laglag, dagang. Okay man, di ba? Okay man internet, di ba? Di ba nag-auto to na, ano? Live. Iba talaga laban ng mga magkarit. Ano to? Pat application. Sige, kita na natin. Check na, kita ang replay mga boss. Medyo nag-lag kita, nag-lag. Check ang replay ni Raul total ta. Mga boss, kita ko na lang nire-replay, may nag-lag. Replay na lang ito, replay. Intense na intense ang laban, oh. Naruban application. Na-request ka pa. Nagre-request. Na-request ka pa, ha? Na-request pa yung boss Alexis. May next day pa, mga kabawi. Other replay mga boss. Game 2. Okay na, di na. Replay. Check natin replay mirror mga boss. Okay, round 1. Combo ni boss Alexis. Champ, then discard. Sana naman na discard. Nag-escape yung boss Alexis. Okay, naka Mystic Crash, yan Mystic Tech Bait. Round 3. Nag-iinit ang nakuha ni Boss Linon. Papatayon ng clan ni Boss Alexis. Double champ. Stakey go. Follow up. Nutcracker. Okay, ano chinilas ni Mama? Round 4. Nag-escape ni Boss Alexis. Amo na yun ang kanina. Saktong-sakto mga pa na nag-escape. Di Mama yung party Boss Alexis. Double. Patiga talaga matigang bag ni Boss Linon. Pero di rin mapaperde Boss Alexis, oh. Di rin siya satisfied ni Boss Alexis. Boss Alexis, mapay mo galawan niya ni Boss. Nice game. Close fight ba? Close fight, Boss Alexis. Pumalag kita. Game 3 kita mga boss. Okay, game 3. So bali, atong semifinals, Boss Junver versus Boss Linon. Semifinals, okay, ulat lang ako mga boss. Game 3. Game to ba? Basta. Boss Casper, ready ka na? Boss Casper, ready ka na, boss?
Boss Casper, agulan na kita reply ni Boss Casper. Para game 3. Di kan chat na lang Boss Casper bahin. At mga kagild. Boss Alexis, nice game. Pag magtagay ka mo ni Boss Linoy. Bulos! Pwede pa, may next day pa yata. Wala tong talang, okay, Gin ako ni Boss Casper. Tatagan tala link. Ay, tatagan tala yung Ronin address. Nagatag na ba yung Ronin address si Boss Casper? Forward na yun kan. Forward ta, Ronin address ni Boss Casper kan Boss Yadup. Sword. Okay, Boss Casper, i-add ka na ni Boss Yadup. Okay. Okay, Boss Casper. I-add ka ni Yadup. Ada na? Game 3 kita mga boss para mga nagkikita. Mga bago pa nagkikita, game 3 na kita. Copy paste. Okay, ano yan? Di pa yung Boss Yadup. Okay, magulit tayo na game 3, di pa. Pero di na ready na yung Boss Casper anytime. Anytime, magkikipag bardagulan na. Boss Casper, may nag-day mo, nag-change name yung Boss Yadup. Axie Queen. Axie Queen, pwede pa accept na la Boss Casper. Boss Casper, kung na-accept na. Pending pa, Boss Casper. Kung ma-check mo na Boss Axie Queen. Axie Queen. Boss Yadup, Queen. Boss. Okay na, sige, anytime Boss Casper, Boss Axie Queen. Anytime, pwede na mag-start. Tingnan mo. Okay, nag-battle na daw ito. Okay, hindi na. Nag-start na rin ni Boss Casper pati Boss Axie Queen. Okay. Mama Mary loves you versus Stalefish / Casper. Game 3 na. Game 3 na itong tournament mga boss. Double discard na naman. Double discard, laban na. Ano ba yun? DAP. Team DAP ni Boss Axie Queen. Terminator Aqua Plant. Kan sulit, ano sa kasulit nga, double discard. Plus Aqua. Meta team, from tiga nga Boss Casper. Okay na mga galaw, makikita ito na. Check na ito ng plant. Boss Axie Queen. Pure plant. Kamay na this guys. Shrimp, kamay na speed na 57. May backdoor. Nasa tayo may kamay na speed na 43. Laban na. Meta team niya na. Meta niya na mga boss. Double discard.
Mamahalo din eh. 31 speed, discard. Plus aqua nga may 55 speed. Kamay na balloon nga, boy. Medyo pan-outplay, yun nga mga... Yun nga iyak aqua. So, mapapansin na niyo kung nino niya matong adik. Pansin na niyo. Pero bangin na. Square and card. Di rin ito ang bula, square and card. Malay mo kung wala gi-action win, di ba? Malay mo la. Mamahalo ng team ni Boss Casper. Ano daw lang nga rank? Ano daw yung imim marin eh? naglalaban, mga boss. Din ka mo. Double discard. O backdoor. Backdoor Termi. Okay, di pa lang bitigang. Okay, let's start na round 1. Bumanat na sa Kapirana. Stand. Adinan, makulit na discard. Third eye. Ayan, dinaliwat at discard. Sa Kapangkawat. Kill. Okay, round 2, skip. Nag-skip Boss Casper. Kaya nag-Mystic Rush naman ni Boss Axe Queen. Boss Axe Queen o Madam? Yado? Queen? Nagkakapaan. Nagkakapaan mga boss. Nagkakapaan. Iba din ano. Pareho na nag-skip round 2. Round 3 na. Pirana. Minamahal si Boss Axe Queen. Sa Mystic Rush. Nag-live. Isang puno pa live. Okay. Mukhang may dala kita ano kasi. Nakikita na kita ka potential ka magcha-champion. Potential pala. Direct may dabay ba? Okay. Tardama na yung energy ni Boss Casper, oh. Tinirukan talaga. Habang ni Boss Axe Queen, waray na energy. Minalas pang paggamit ang jam. Okay, mag-all out na. Mag-all out ng Aqua. Sandal. Third eye. Waray na energy. Nag-iinit ang Aqua ni Boss Casper. Nag-iinit. Tatapuson. 1 versus 2. Mapalag ba yung Boss Axe Queen? Pareho nag-skip. Alinahan pan-outplay nga balon. Waray kabasa ni Boss Axe Queen ang balon. Matigan bag ni Boss Casper, oh. Boy, napalag ang Termi. Okay. Nakalapos giya pa ng Mystic Rush. Sandal. Nice, steady go. Nag-skip Boss Casper. Pagkakataon na ni Boss Axe Queen. Pagkakataon na. Kaso na minamalas. Adto pa. Blood Moon Curse. 1 versus 1. Napalagpan Termi. Mystic Rush. Saka balon.
18 life! Kaya ba? Kaya ba? Oy! Close fight mga boss! Close fight! Oy! Ocho! Nice game! Pinaka-close! Pinaka-close! Close fight! Close fight! Mga idol! Mga idol! Iba, Boss Axie Queen, napalag! 8 na 8! Minamalas na kita! Last game para rekta na ita semifinals. Sayang, Boss Axie Queen. Okay, last game para diretso na semifinals. Sorry. Okay. I-check namon. Pareho eh. Waray pa kalaban. Okay, kunino pa pwede umabol. May napalta slot. Kung may mahabol pa, may slot pa ito, may slot. Uy, wala talagang pagyan ako taga din ni Boss Casper. Boss Casper, taga Barangay 6, laban na taga din daw na tayo Boss Axie Queen. Tatarangnan. Mga boss, kung nino pa ang karuyag, lumanat. May slot pa kita para game 4. Send laro ni na address. Mainit ang laban, game 3. Mga boss, kung may mga kilala pa akong mga nakakaroy pa mag-copy, send laro ni na address. Beringan ni Casper. Ako nga yan. Ako nga may 8 pa ka live. Ina pa. Pesa pa, Edison. Nasa yung Linon, Boss Linon. Alam Dubai, Casper. Ba't kardamon lugar? Mesa pa. May dapat sa kaslap. Kuha pa kita player. Bye, may mga kagilid ka mo, kakaruyag. G. Medyo intense, game 3, intense, pinaka-intense. Sino may mga aksi pa nga da, kakarag lumaban. Mga boss, libre lang kita. Send laro ni address. Mga sangkay ni Boss John Rod. Yung Eliano. Mga sangkay, Pasa pa slot.
lang ako. Check na ito, kung may na nag-send ng address. Guys, paano ma-paste yung laro ng address, boss? Paano ma-paste yung laro ng address? Rekta na, diretso na, kalipayan talay na eh. Autoban, boss Edison. Eh, nag-autoban mo, boss. Boss Alexis. Ay, autoban. Nagkukulang na yung player. At mga taga-Leyte nga nag-inquire, next ano nga lang kayo, di na pada online. Pera, eh no? Berton? Check daw. May na sa boss. Boss Vernon. Boss Vernon, taka din ka, boss. Send na rin na address. Kung pwede niyo ma-share and stream, pa-share na lanay para makita naman ng mga ibang player. Masimis na kita last game, masimis na kita. Boss Vernon, taka din ka, boss. Para ma-shoutout, para Boss Vernon, para ma-shoutout yung lugar. Diba? Katbalungan din nga katbala. May dala ito player Kanlapuas, Burak, Barangay Size. May tagapagsangan pa kanina. O sa pa, last player. Lekta na ito si Miss, di ba? Ang kanina si Miss yun, ito. Barangay 11, oy. Game. Barangay 11, may dala ito representative. Representative Barangay 11, mga kois, may dala ito representative. Usa na lang, usa. Anong sa ka nag-sendro ng address na back out? Amo kulang pa ito, usa. Ano sa... Usa pa. Edison? Oo. Edison? Boss Edison? Boss Edison, tapos... Parang mo magayag? Barangay Tanglad, Linon. Ako na nga Boss Alexis. Boss Alexis. Next time na. Pag magkita ka mo ni Boss Linon, apadunga. Okay na ta? Okay na ta, admin. Iba akong team. Last game para mag-semis tayo, boss. Vernon versus Boss Vernon? Edison, Boss Edison, pasin na laro ni na dress. Awa na? Ay, iksin ba? Ang kontra. Boss, pakit na lang, boss. Ano mo kontra, boss?
Pati ako lot ano, para mag-play. Minute ko, boss Vernon. Ay, kakoy. Pakiraran. SKAOA, okay. Boss pa. Ano ha, mga boss natin, isi-set up na lang. Papaadlot ako yung boss para makita naman na yung replay. Papada ko yung boss Edison, boss Vernon. Okay, game. Ano na nila? Nag-add na ka mo, boss Edison, boss Vernon. At doon na, ginad na ako. Ano. DCGs ka, okay, game. Game na. Nagtilang ng game 4, mga quiz. Tagi daw tukag versus Iskawi. Okay. Poison team, mga quiz. First time may poison team, mga itong tropa. Magkakatalo. Kay Boss Iskawi. O sa Beef Nator. Laban na poison team ni Boss Stillfish. Magkakaalaman. Para yung poison team ni Rotang, check natin. Digital Bite, these guys. Pumpkin, Gas. Magkakaalaman. Same tank era, same tank. May umabol pa, Mr. Boss Christian. Nalit ka man. Next weekend, may laban na next day. 8 days in 8 days. Mamahalo rin nga kan, boss. Sa juggling ball nga poison team. May dala naman kita potential nga magcha-champion niya na day 1. Pero semis na. Pan-semis na ni guys. Pwede na magdaw na direkta na semis kalaban ni boss. Weekend, Sabado. Okay, hino niyo. Mga boys, hino niyo. Mainit-init. Mga meta team. Meta versus meta, oh. Saka naka-garish dash, barb strike, saka jumping lasso, sabayan saka juggling ball ka poison. Laban ako sa nga naka-arco na mic plus allergic reaction. Pero sa nga meta kan boss Iskawi, Beef Nator tawagin, di ba? Kundi ako nagsasala. Meta aksi niya. So, Hinol Yamado, Hino Andiado. Isang, tamamahalin yung team, mga boss. Big time, magpuro ba yung mga team? Napaw rin ang mga bida kasi daw. Kung ako makita, siguro di ako medyo pantay kasi, pero ayun, game na. Medyo bias ako poison team. Pero check na check. Sa arco, nice pumpkin, nice defense. Para Stillfish.
So paano pag-isipan nila? Para yung may 2 energy. Nag-iisip na. Nagbabasahan ng mga moves. Para yun nag-escape. Down 2. Nakagoda. Kuku. Plus allergic. Oh, nice combo. Sakit. Sakit. Nice combo at Iskawi. Pwede na naman. Kuku na naman. Jumping lason. Para stillfish. Jump. Twin needle. Yun lang. May yam. Pero di rin makakakawat ka di boss Iskawi. Poison. Nail strike. So medyo lamang pa din ni Boss Kaoy. Medyo alanganin ng Poison Team. Miss. Allergic. Backdoor. Igangan Stillfish. Nick. Juggling Ball. Oy, nasalin ang pampiso. Naman. Tapos mga kakawat pa. Binoboinas. Planado. Nakakill pa! Nakakill pa! Medyo nag-aalangan na stillfish. Napalag talaga one life. Nawala yung energy. Ayun! Bugbog ang poison. Nice game! Tangina, piso! Boss Edison na daw? Boss Edison ko? Napati-pati ang boses sa pagbuyayo.